Welcome to the fruit maram. Ale perlok ngenyawan mentah kini kapor. Kani ka jaka kadai ha po Mikhalaya, bat kadai ha po Rikasi, bat na kadai ha po West Khasi Hill District, bat kabahap ha po ka Mau Kadiang town area. Te kumta perlok ngayawer ya pi banwan banpek siapang kajing batai jonga banbam yakum kini kijaiso. Kijaiso kiba haka scientific name ki bakerteng ki Syzygium gumini. Te ngayawer pi baro ki perlok hakni kapor ba kenwan maniapek yakum kini kijaiso ba dia kajing batai ya kajing bam jong kini kiso kublai subon ale perlok. Ale marlok hana ya porcin wan lam ya pi nanine ki jaiso. Ya kini ki jaiso haktin maram yong chi ya ine jaiso ki ongso chenrut lani ha kaktin nongwe kabade ka kaktin parang nani nei ki jaiso on kot no ki Syzygium o Syzygium kumini te hakni kapor nga ya wer ya pi perlok baro bapin pej bahaya kum uni uso knang bapin tip ya une u jaiso ubadai u local fruit maram ba kumno ba ngila ban bami uni jaiso ba pila ban pej bahaya uni sula bat pila ban pej bahaya kini kiso kenang ba pintip ya kum kini kiso lada pisem hakino kidno kijaka te ale perlok lane ale marlok jeni abam no yone so hanai por kabukata jer marlok ngan bam nganan no jaiso no so ude uso ubu bang bha hinda cok bam nan yone so de pindah coki yang bang habu bang cer marlok rukom bam neswa bang bang cer ci long lam này ci yong này u so chenrot lam này u Syzygium kumini u so u ci lam này kajing bang yong này so gila ribun batai wow hadu dah cok kap ngany badi kemat bro. Wow. Này hab da bam bung bung này dah. Cer bam kan này mai bang, mai senyam. Bang pha. Tehan ne por marok ngai wer pi bang. Hakan naika ayom ke bu kata kabade u beneme kembuat cibuan nan nei so cico lanai la India lanai Meghalaya lanai la nei Rikase yong cibuan yong cico nan nei so te cidon kam ban thot ban wat nan nei jai so knang ba kin cobam cibuan kiso kibade ki local fruit maram ba kin pinyo ya kayong tei hakamet kapat yong pi te longba kayong cer yang pi ya kan ke YouTube channel yang ci marlok pin tama bat pin klet ya ka ba pi pin like share ba subscribe ya kan ke YouTube channel jongi kublai sibon